payabak po kay kongan amakemdam karing radyo at manalbeking kay katamong online live streaming. Pagmasusyan tayo ngeni ing banalamisang kapasalamatan para king kawalung anibersaryo ning radyo ning Arkidiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Antimurin, pagmasusyan tayo kaniting aldo, ing kasyam aldo ning novena parangal King Virgen de los Remedios, para king kana mapulot 7 banwang anibersaryo ning koronasyon kanonika. Pakiabetala karing panalangin tamo kaniting banalamisa, ing kapasalamatan at ring kapagnasan ning radyo ning kakatamong Arkidiocese, kambe da ring talapagobra, ring talapakiramdam, at ring mamaya kasopan kaniting 8 banwang anibersaryo ning radyo. Ing kakatamong kapagmasosyan ning Banal na Eucharistia, panimunan ng Reverend Father Joseph Mary D. Bacay, Kura Paroko ning Santo Niño Parish, Santo Niño, City of San Fernando, Pampanga, at Station Administrator ning Radio ning Arkidiocese ning San Fernando. Abe-abe tayong ikantangeni ing dalit a pamuklat. Balayan malungkot kang Maria, balayan na malungkot Diyos, lalawigan kapangpanan, balayan at piniling Diyos, iligret mo katwipon, ngunit pasalamat sa sambahan. King lagaringig pa, ang puning anak, ang puning Espiritu Santo. Amen. Ing grasya ni Ginutang Jesucristo, ing lugod ning Dios, at ing sala ni Banal na Espiritu, manatili kapilanman kay kayo. At keka antimurin, Maya pa abak po kay kayungan. maya payabak po among. Antina po ning sinabi ng kakatang commentator, pangmasusyan tayo po yung kawalung anibersaryo ng kakatamong radio station. At makanya mo naman iti po yung pinakatauli o kasyam ng aldo ng pamagnobina tamo. Parangal king kakatamong patrona kendi king Kapampangan, ng Birhen de los Remedios. At bilang metong abalayan ng Diyos, ang malugod kang Maria, ing pasibayo talang ganakan at sisyan tanggapan din kakatang meging kasalanan. Bata mo po maging karapat-dapat magmasusi kareting banal a misteryos. Ginoong Jesus, ika ing mayupayang Diyos at prinsipe ning kapayapan, Gino pakalulu. Gino pakalulu. Ginoong Jesus, ika ing anak ning Diyos at anak ng Maria, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginoong Jesus, ika ing amanong mi katawan tao at ningning ningig pa, Gino pakalulu. Gino pakalulu. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakalaluan na katamo, patawaran karing kakulangan tamo at iuli, king biye alanganga. Amen. Manalangin tamo, o ginuming Jesucristo, binyeme kay kami Maria, ning sarili mong indu, bilang kay kaming indu, ban ingata na kami. Kapamilatanin kayang saup, anting meto nga indu, milaw kay sana, king kay kang obrang magligtas king yato. Kitiadwan mi king kapamilatanin ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibiye at magari, kambe mo, at ning banal na Espiritu, metong muking panga Diyos, pangaman king alanganga. Amen. Makiramdam tapo king amano ning Gino. Pamamasang ibad, king sulat ng San Pablo, karing tao Kolosas. Paratira kayong ipanalangin, manibat ketang abalitan mi, ing tungkol ke kayo. Adwan mi king Diyos ing katmuan ako sanang belwan, tungkol king keyang kaburyan, kambening sablang kabyasnan, at pamanalastas, ababyening espiritu. Kanita makapibyebye kayo, antimonong makanano na kong buring mibyebye, ning Gino. At parating makatupad, ketang babye tula keya. Ing pamibyebeyo, mumunang miyayaliwang dapat,
at mayap, at dagul ing belwan yu, tungkol king Dios. Mipasignangan ko sa emunano, king sikanan, amanibatan king maligaya ng kayupayan, ban malyari yung akarga, ing sabla, kambening kapibabatan. Pasalamat kayong mitmong tula king iba, uling gewa na kayong karapat dapat, mirakayanan king sasadyaning Diyos, king kayaryaning sala, para king kayang balen, apinili. Pablasang linigtas na katamu king karalumduman, at linipat na katamu king kayaryaning anak ng pakamalan, at mitimawa ke katamu. Nga nawari, ring kasalanan tamo, mipatawaran la. Ing amano ning Ginoo, Salamat, King Diyos. pisyag ning Ginoo, ing kayang pamagligtas. Pisyag ning Ginoo ingkayang pamagligtas. Pisyag ning Ginoo, ing kayang tagumpe. Ing kayang pamagligtas karing bansa, pe pakilala ng tune. Ing pengakuna king balayan Israel, nakelingwan karela, mitmuyang lugod, ampon katapatan. Pisyag ning Ginoo ingkayang pamagligtas. Ing tagumpening Dios, ikit daring sablang tao ning yato. Dalit ka king Ginoo, uling masayaya. O meto yato puryanye, kambering dalit, at kulisak ning tula. Pisyag ning Ginoo ingkayang pamagligtas. Midalit kayong kapuryan king Ginoo, manigtigan kayong lira. Tsupan nyo ring trumpeta at tambuli, at kulisak kayong mitmong tula, king Ginong ari tamo. Pisyag ning Ginoo ingkayang pamagligtas. Parangalantaya ing maya pabalita. Hallelujah. 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 Ing Ginoo manatili kaya kayo. At keka antimurin. Pamamasang iba't king maya pabalita at pang kang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo. Makatalakad siya kanita, misa ni Jesus, king pampang ding dagat-dagata ning Genesaret. At ding tao, panikwanan dang milapit kaya, ban makirandam king amano ning Diyos. Ikit nung makasadsad king pangpang ding adwang bangka. Sitsad doreti, ring manasan, ban linisan do ring karelang lambat. Sina kay Jesus, king metong kareting bangka, itang kang Simon. At inawad na kang Simon, king ilawot ning bagya, king pangpang. Linuklok kay Jesus king bangka at tiro na ring dakal at tao. Kaya rin ang migsalita, sinabi na kang Simon, ilaut may pangbagya ing bangka king malalam at ibaldugyo ring keko yung lambat bakong makarakapasan. Maestro, nga nang nakibat Simon, kaya bukas na kaya pong babaldug lambat. Dapat kaya may karakap na anuman. Makanyan man, nung iti ang utos mo, ibaldug ko la ring lambat. At bildug dala ring lambat, misnala karakal ding arakap dangasan. At halos masira la ring karelang lambat. Inya sininyanan dala ring kayabera, king karing aliwang bangka, ban lumapit la at sumaup karelang. Linapit la at seke dala ring asan, karing adwarang bangka. Halos mititsabla ring bangka, king pangat mura. At inyang ikit ng Simon iting may palyari. Si Niclodia, arapan ng Jesus at nga na, dumayo ka kanako Ginoo, huling tao kung palpikasala. Isimon at ding kayabe na, may nga pumulala laking keraklan daring asan, akarelang arakap. Makanya na naman, may nga pumulala rey Santiago at Juan ay anak ng Zebedeo at kayabe ng Simon. At nga ng Jesus kang Simon, katatakot. Manibat ngayon ni, maging magliligo ka karing tao.
ginuyod dala, ring mamala, king mamala, ring bangkala, likwan ding sabla, at tinukila kang Jesus. Kapatading maya pa balita, ni kaya katamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Pasimay po maya payabak, kaya kanyan. Lalo na po kaya katang bisita. Salamat po at tiyo kayo. At palakpakan tanay man ng DWBL 91.9. 8-year anniversary, at still going strong. Pauli na ning grasya at sahop na ning Ginoo. At of course, I will just share some of my random thoughts. No? I don't know if organized la rening insights ko kening kay katang ebanghelyo, king birhen, ang point kay katamong anibersaryo. Siyempre, kaganda kang kaya po. Inaalala ko po yung monetization natin, kaya magtatagalog pala ako. Sayang naman. Okay. Anyway, hindi po, no? Ang ating ebanghelyo ngayon, it's all about the call of Simon, no? Simon Peter. And I would like to believe na that is one level of similarity natin, no? Si Simon na tinawag, ang birhen tinawag. And I think ang presence natin dito, bakit na dito tayo sa radyo? Because of a call. Tinawag tayo. Okay? Yan ang pagkaparepahaw natin sa ating mga main character sa araw na ito. Tinawag tayo ng Panginoon. No? And second, and usually, ito po yung ating karanasan pag tinatawag tayo ng Diyos. Kung minsan, marami tayong mga bagay hindi natin naintindihan sa tawag ng Diyos. No? Maria po, o bata ko, no? Kabang dalaga ko. That is the main question of the Blessed Mother because she could not fully comprehend. Why me? Di ba? Si Simon Peter dito, lalong-lalo na, why me, Lord? I am a sinner, sabi ni Simon Peter. And you know, I don't know, ha? Ako, personally, when I was given the assignment of becoming the radio administrator, why me? Bakit ako? Ala na man pong formal studies, further studies kay broadcasting, no? Talagang lakas lang loob lamang, no, ang baong ko. So, why me? And then siguro ang question natin, why us? O ba't itami habi-habi, Nike? Tabalo, kung ba makanyan, Tumoy Biron, Nancy, why you? Si Doris, lalong-lalo na, si Snow, no? Jel, di ba? Why us? Bakit tayo pinagsama-sama ng Panginoon dito? We have never chosen, no, ourselves here. Hindi natin pinili, ang isa't isa rito. Ang commonality lang natin, pinili tayo ng Diyos. Pero kung minsan, the call of God is often a mystery. Bakit tayo? Hindi natin, no, totally maintindihan yan. Yan ang karanasan ni Maria, yan ang karanasan ni Simon. Kaya we're in good company. Dahil kung minsan talaga may mga tanong sa ating buhay na walang kasagutan. May mga bagay na hindi natin naintindihan. May mga bagay natin hindi alam. May mga bagay tayong hindi natin magagawa. No? So, after that kind of experience, no, yung parang hindi natin maintindihan, we cannot totally and fully comprehend and understand why we were called by the Lord. Ito maganda sa mga tinawag ng Diyos. No? Si Simon, ang ating Blessed Mother, no, of that experience, no, of wondering why, that question why, ito po maganda sa kanila. They trusted. No? Nagtiwala sila. In spite of the fact they could not fully understand. And that is what faith is all about, no? And it is a deeper level of faith. Kaya nga dito sa ating ebanghelyo, sabi ng Panginoon, go into the deep. And I think when we trust God, we are going into the deep. No? Hindi lang natin naniniwala tayo sa Diyos, no? That is the first level of faith. Marakal tabalong doktrina, katurwanan, and everything, no? Well, that is part of
the level of faith, no? Pero ang mas malalim, kaya nga go into the deep, sabi ng ating Panginoon ito, ang pagtitiwala. Yung hindi natin naiintindihan pero isinusuko natin sa Panginoon, no? Tinataas natin at ino-offer natin. No, yung Lord, ika na pong bahala. No, kahit na hindi ko naintindihan, ikaw na bahala. I surrender everything to you. And I think that is what Mary did. Di po ba? Ang kanyang pagtitiwala sa mga salita ng anghel sa kanya. No? She never fully understand all those words, pero nagtiwala siya. I am the handmaid, no, or the servant of the Lord. Di ba? Let it be done to me. So nagtatiwala ako. And I think Peter here also, itong pinakita niya, no? Kasi mo muna mag-complain niya na, Kinuko Lord, kabukas kayong babaldog lambat, no? Dapat kay may karakap na naman, diyang butiti mo, wala. Di ba? Kaya na maliit na isda, wala eh. And you just imagine, this is something very frustrating, because Peter was really a professional fisherman. And yet, di ba? Wala. Walang bunga, walang huli. Paano ka magaling niyan, di ba? Kumisa sa buhay natin ganyan eh. Magaling ka, pero kung minsan wala kang bunga. No? Your best is not good enough kung minsan. Okay? So medyo may complaint siya. Pero ang maganda kay Peter, ito yung sinabi niya. And you know, who is giving the instruction? No? A carpenter. Ito may medyo nakaka-insult yun kay Peter, di ba? Anyway, sabi niya, makanyan man, nung ita iyang utos mo, ibaldog kula ring lambat. And I think that is supposed to be an expression of trust in Jesus. Yan ang pagtitiwala. And you know, if you ask me, ito rin ang nangyayari dito sa radyo, di ba? Pag wala na tayong pondo, I trust in you, Lord. God will provide. God will make things happen. He will always have a way for people who trust. Diba? Ito po, pagtitiwala lang sa awa at tulong ng Diyos. No? Ito po ang kung minsan nagbibigay sa atin sana, no? Hindi lang ako, ng lakas ng loob dito. No? When we, do that leap of faith, no? Parang lulundag ka sa isang madilim, no? Na lugar, di ba? Knowing that there is always that uncertainty. But God, if you trust in Him, ito nga ang paborito. Parati ito, paborito kong napapakinggan sa Ebanghelyo, no? And I think ito din ang pinaghuhugutan nating lakas. Sabi niya, kasi sabi ni Peter, no? Dumayo ka na ako, Ginoo, uling palpikasala kong tao. Pero anong sinabi niya kay Peter? Ito, eka tatakot. Huwag kang matakot. Do not be afraid. No? And true enough, no? How many fears, doubts kung minsan. Ako personally, kung minsan nga natatakot. Naku, Lord, alata ng panyueldo po. Alata ng pamayad kuryente. Pero nakaraos tayo. No? Because we are holding on to this promise of the Lord that let us not be afraid. No? Let us just put our trust in Him. And I think that is what Simon did, in the gospel, and of course, the Blessed Mother. No? He is the best example of trusting in God. Pero yung pagtitiwalang yan, ito po, may kalakip na misyon. At ito naman ang pagka hindi tayo natakot, nagtiwala tayo sa Diyos, bibigyan tayo ng misyon ng Diyos. No? Ito yung sinabi niya kay Peter, manibat ngeni maging magliligo ka, karing tao. Become a fisher of men. No? And I think that is also the vocation of the Blessed Mother. No? Malaman mo, fisher woman yun. No? Kasi alam natin ang mission ng ating mahal na ina, di ba? Magbalik loob ang lahat ng makasalanan. Yan, nagbibingwit siya. No? Gumagawa siya ng paraan
para magbalik loob ang kanyang mga anak, no? You just imagine a good parent, diba? Kung may isa kang anak na naligaw ng landas, naku, gusto mo yan. Bingwitin mo uli, no? Let him go back to the fold. Let him go back to the family. At ito ang ating Blessed Mother, no? She wants that all sinners will go back to her Son, Jesus. No? Magbingwit tayo. And I think, ito rin ang misyon ng Bright FM. Kaya nag-aaral tayo dyan, no? Nagpo-program tayo, no? Pag dinidiscuss natin ng mabuting balita dito sa radio station, no? Sabi nga ng ating mission, engaging in new evangelization. Binibingwit natin, ne? Yung mga kuminsan nangangailangan ng kalinga, nangangailangan ng spiritual advice. Kuminsan yung mga naghihina ng loob, diba? Kuminsan yung mga iba dyan, umiisip na magpakamatay, diba? Pero when we spread the good news, wow, we become fishers of men. And let us not be afraid, no? There will be difficulties, no? It will be really, no, tough times, no, sa atin. Pero ayan ang sabi ng Panginoon. Ay, importante lang, tumugon tayo, no? We respond to His call. Although we have a lot of things we do not understand, pero ano yung gamot yan? Pagtitiwala. Pagtitiwala. No? And holding on to those words of the Lord. No? Whatever our unworthiness, whatever is lacking, no, in our own personalities, katatakot. Because God will always provide. He will supply what is lacking in us. Yan po ang biyayang binibigay ng Panginoon. Kaya nga yung ating first reading, no? Connecting it with the first reading, kasanting na po yung sasabihan na, paratira kayong ipanalangin, ng San Pablo, Carintao, Colosas. At ano yung pinapanalangin ni San Pablo, na sana ako ipanapanalangin ko rin dito sa ating radio station? Two things, wisdom and strength. These are very important fruits and gifts of the Holy Spirit. Yung karunungan o kabiasnan kaya katamo, because, you know, we are proclaiming the good news here. Kaya kailangan wisdom, di ba? And, secondly, sabi nga dito yung sikanan. Amalibatan king maligaya ng kayupayan ng Diyos. That strength to carry on in spite of the difficulties. Kaya, this is the message for all of us today, no? Just like Simon and the Blessed Mother, no? Let us always, no, sincerely respond to God's call, no matter how difficult it is, things that we cannot understand, things we are never in control, no? Magtiwala lang tayo. And God says, do not be afraid. God will always be with us. Ang importante, tumugon tayo. At ano sinabi niya? Maging magliligo kayo, kareng tao. So let us be fruitful and multiply, no? Dito sa ating radio station. And of course, with the blessing of God, may we continue, no, our vision and mission, no, in our radio station. And let us always engage ourselves in the new evangelization so that this radio station will truly become an instrument, a channel of grace of God. Amen. Talakad po. Ingkay katang pakibat, kimbalang kayadwanan, Gino, pakiramdaman mo, ing panalangin mi. Itangan po. Gino, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para king kabilugan na banal a kapulungan, banking kapamilatan ding sabla ng pamuntok at kayanib, apahayag na king mabilog gayato, karingang gandulo ning pabanwa, ing maya pabalita ning kaligtasan. Ipanalangin ta king Gino. Gino, pakiramdaman mo kami, panalangin mi. Para karing bansang migigera at detang magsadya para kaniti, mikakasundula sana at payapang miyabe-yabe. Ipanalangin ta king Gino. Gino, pakiramdaman mo, ing panalangin mi. Para karing hanggang pamilyang makasalbag, banking malagwang panahon,
nanuman ning kasiran pilatan ding miyembrura, malarin king saup ning kekatang Indo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para kaya katangan na magdebosyon king Virgen de los Remedios, tanggap tasa ng grasya ibat king Diyos, para king kaligtasan ning balang metong kaya katamo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Tanggapan na sana ning Diyos ing kapasalamatan at ring sarili tang kapagnasan. Ring kapagnasan da ring sablang makayantabe kaniting kaorasan, ring kapagnasan aparalada ring kaya katamong talapakiramdam king radio at talapanalbeking online streaming. At king kapasalamatan ng Pedro Yap at Dijo and Carol Diaz and family. Antimurin, ring makapasubali ng kapagnasan ning radio ning kaya katamong Arkidiocese, king pamagmasusita mo king 8 anibersaryo ning radio. Iuli no sana king kayaryan ng maligaya ring kapatid tamong mayango na biye, lalong-lalo na i Maria Rosario A. Puga at para kay Lucia Venzon at George Lucas Sr. king karelang death anniversary. Ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, paulining kay kang lugod, binyeme kay kami ing Indo, ing Birhen de los Remedios. Kapamilatana, antabayanan mo kami king dalan ing kaligtasan, karing sablang aldo ning biyemi. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Dalit tamo po para king pamagsadya karing ayin. Mano kami ng kabinyan, dingke kami daralanan, imbukod mong kapagnasan, ke kalasan ang tanggapan, tinapening katawan mo, alak ning mabiedaya mo, ay naning ke kang balayan, ay ikaw, Ginoo, ang paligayan, ay ikaw, Manalangin kayo kapatid, baning daon tamo, matanggapi harapan ning Diyos, sigpang mayupayang tutu. Tanggapan sa ning Ginoo iting daon karing gamat mo, king ikapuri ang po ni kaligaya ning lagyuna, king ikasaplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. O igpamimigla lang king kapamilatan ning Nuana Birhen Maria, pagdararakesan ng tula at kapayapan ketiking yato, reting maluka aming ayin at panalangin. Tapot babo ning sabla, pagdalarakesan ng biye alang kapupusan. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili ake kayo, At keka antimurin, iyat na ayo rin pusuyo. makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayong Diyos sa Ginoo tamo. Iti karapat dapat ampon matulid. Tunepin, karapat dapat ampong matulid ing pasalamatan da kang parati, kapilanman ampon nukarin man o pa Diyos, king alanganggat lubos mayupaya. Kabang parangalan miya, ing Juan a Birhen Maria. Mapalad yang dili, karing sablang babay, ing malabirhen, ake kang piniling maging indu, ning bugtong mong anak. King kayo pa yan ning banal na Espiritu. Ing Birhen Maria, making tunay ning indu, ning ke kang anak, abait na, antimong sala, ning meto yato. Ulinita, kambering sablang koro ring anghel, karimban wadaralit mi, ing ke kaligaya lang tuknang, ngaming ang kakanta. Banal, banal, banal
ikaping banaloy pa ating meto lelangan matampanak ang pupurian. Uling king kapamilatan ng anak mo, Yeso Kristong ginumi, at king upaya ni Banal Espiritu, pagkalaman mo kaming biye, ing sabla, at layon pabanalan mo. Alakantok ng mititipon, king kapulungan mo, banketa, maribat, king kayastag ningaldo, ang aking kayalbog na, ing dalise daon, miyang pangya, king ikaligaya, ning lagyo mo. Uli nito, oig pa, ipaniga pumi, palukob ampon pabanalan mo la, king espiritu mo, reting ayin, daralamit, daraon, keka, ban magawalang katawan, ampon daya, ning anak mo. Yeso Kristong ginumi, amen na bilin ke kami, king pagmasusyan miya, iting misteryo. At tatandanan mi pa, kanitang benging mi panganyayaya, king wane ing tinape, pepasalamatan at pinuri, piraso ne ing tinape, at dinwang ne iti, karing disipluna at ngana. Kuanan niya iti, ikongan at kanan niya. Uling itiya ing katawan ko, amidawon, para kay kayo. Makanya mo naman kay ba't ni ngapunan, king waning kalis, so si bayan pepasalamat keka, at pinuri at dinwang ne, iting karing kayang disiplo at ngana. Kunan niya iti, ikongan at minum kayo kaniti. Uling iti ang kalis ning daya ko, ing daya ning bayo ampon alanganggang tipan. Ami bubo para kay kayo ampon para karing sablang tao, ban keta, mipatawaran la ring kasalanan. Daptan niyo iti, bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Cristo medeka, Cristo sinumli, kang mebe, Cristo datang ka, pasibayong ingkawakasani, panahon. Cristo medeka, Cristo sinubli, kang bebe, Cristo datang ka, pasibayong ingkawakasani, panahon. Inyangening gaganakan mi o mapamakalulungig pa ing kamatayan ng pon ing pangasubli ng mebye daraon biya keka iting tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan layon ming pasalamatan keka impepadlarian mo kami matampang tala kadarapan mo ban sumuyo keka ikamingan sana mi sulusulo king katawan at pon daya ng Kristo tipunan na kami nganting metong ning banal espiritu. Kanakan may oig pa, ing banal mong kapulungan, ang makalaganap king meto yato. Banbigyan na pikilugod, kambening ke kaming Santo Papa, i Francisco, i Florentino, ing Arsobispo mi, i Pasiano, ing Arsobishop, Emerito mi. Ding sablang pari, ang pondiakono, at ding sablang susuyo, king kapulungan mo. Ganakan mula naman, ding kay kaming kapatad, minuna ng pepaynawa, king pihong kapanayan, king pamanyubling mebye, idala mula at ding sablang mayaw na biye, king pakalulu mo ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kengan, kawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga. Ban kaya berang Maria, in Birhen, induning Diyos, i San Jose, ing esposo na. Kambering doon na apostol, kambering San Fernando, San Gabriel, Arcangel, at kambering sablang banal, ami biye-biye, kalugod-lugod keka. King kekabaning panahon, apurian ang punapalagayan da kasana, king kapamilatan ng Yeso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambinan ng pong kaya, kagum ni Banal Espiritu, sablang parangalan pong ligaya keka o Diyos, ikpang lubos mayupaya, manggaman kingalanganga. Amen. At ngayon po bilang metong balayan, ang malugod kang Maria, ing maustamo king kakatangig pa, kare nga manong tiro na kakatamo ning Ginoo.
Tinapos mo kami, king sablang Maroko, igpa, malugod mong ipagkalubing kapayapan, king panahon mi, ban king kasopaning pakalulo mo, bitimawa kaming parati, king pamanalipan, ning kasalanan, at mikabyus kami ngalang kasasagkulan, king sablang kaligaligan, kabang panayan ng pon pagsadyan mi, ing panyatang mipnong ligaya, ding talapangabos mi, i Hesu Kristo. Uling keka ing kayarian, ing kayo payan, ampon in ligaya, manggaman king alananga. O Diyos, igmami, ing ginuming Hesu Kristo, sinabi na ka rin kayang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko wabiye ko kay kayo. Emo sana babalikdan, ding kasalanan mi, nunay pansinan mo, ing kasalpantayanan, ning banal akapulungan mo, at pamayupayan ang pong pisan metungan me, agpang king kaburian mo, ikang mabibiye at mong magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing lugod at kapayapaning Ginoo manatili kapilanman kaya kayo. At keka antimurin. Ngayon po yan pang tayong waga ning kapayapan, lugod, king metong at metong. Peace be with you po kaya kayo. Cordero ni Diyos, ang inalamo, iyong kasalanan niyado, makaluluan mo kami. Diyos, ang inalamo, iyong kasalanan niyado, Kalugurang kong kapatado ini, ing ginutang Yeso Kristo, ing kordero ng Diyos, ing minaus kay katamungan, at ngayon ing sasabing, eko tatakot, magtiwala kayo mo. Mapalad tamo ngayon itang makibat, king kayangaus, at tatanggap kayo, kaniting banal na komunyon. Ginu, eko matampan tanggap keka, tapos yagasmiyay nga mano mo, kumayap na ako. Katandang Kristo, sa nakatasan na kimbiye, alanganga. Amen. at iukeka. Nuan ka dapot lalu yang wana tutup, ing bunga naning sepupunan mo. Perdoni remedios, lulus
Para karing makiramdam karing radyo at manalbeking Facebook Live, makatanggap komunyon kim pisikal a paralan, abayan da kayo ngeni kim pamangadi kaniting dapat ning espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsuka king kabanal-banalan na sakramento. Kaluguran da ka may git king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka. Dapot pauli na ningening penandit era ka atanggap king sakramento, umeka man espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka bala mo mawari at syuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka. Emo sana'y paintulot kapilan man ing mikawani ko keka. Amen. Abe tayang pangadyan ngeni ing panalangin king induning kapaldanan. O Diyos sa ibami, ing induning anak mo, ing nuan na Virhen Maria, induning kapaldanan, tula ring kapampangan, king pamamilatan at panalangin na, pagkalaman mo lang kasaupan, ding at syuking pamangailangan, kanwanan din pakalulu, sikanan ding mangay na, tula ring malungkot, kamasmas ding salunan, pagsakdalan ding makasalanan, kanwanan at kapayapan ding sabla, ngening magkapilit kaming manyadsad king kasalpantayanan, sumulong king pamikalugod, at lumakad mi abe-abe papunta king banwa, ning nuan akapanayan. Itiyaduan mi keka, O Diyos, king kapamilatan ng Hesukristong anak mo, ang mabibiyay at magari kambe mo, king kametunganing banal na Espiritu, manggaman king alananga. Amen. Manalangin tamo, o ikpaming malugod ing pamamilatan ning endo ning kekang bugtong ay anak. Parati mingan na sanang pakinabangnan. Kapamilatan na, ikabus mo kami king sablang kaligaligan at idake mo kami king kayang kabanalan. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Karengang pong viewers, sampung listeners na po ning 91.9 Bright FM. Manibatan po keng kaibuturan ni kay kaming puso. Pasalamat keng ang po kay kayo. Uling nung po keng pamanang kilikyo, ala kami naman kenin Salamat po ka rin ng walong banwa, piyabe tamo, at sana sumulong pa po lalo. Hingkay kayong pamakiramdam at of course, biyaya niya sana nga mano ng Ginoo, parati kayong puso yo. At makanya mo naman, kaya katamo pong sponsors, benefactors, po rin kakatang advertisers po. Maraming pamanganta mo, kapag marang tayo ka manyaman. Pero bayo tama nga na atinya ka ng inspirational talk Sister Doris and Jel. Panay mi ita Jel and Doris. So, kaya kayo nga pong susuporta, spiritual, material, moral po, dakal pong dakala salamat. At sana, aldodo po, miyabi-yabi tamo, king him papawid, yan, para king Ginoo. Ing Ginoo manatili kay kayo. At keka antimurin. Idukuyo pong rin buntukyo, para king masusing bendisyon. Ing ikpa, ring pakadulo, king kapamilatan ng lugod, pakamal, king imana, ning anak na, bendisyon na kayo, king kabusalan, king kaisipan, kabulasan king kaisipan, ampon katutuan. Amen. At Yesu Kristo, ing nuwa na bunga, ning sepupuna ng Maria, igani na kayo, karing bertud, at gawa na kayong lalong kalugod-lugod kaya. Amen. Himalala Espiritu, aking upaya na lilungan ing nuwa na Birhen Maria, pagkalaman na kayo sa ng tula, ampon kapayapan, ban makapibiyebye kayo, antimong metong mo, king kaisipan, ampon puso, king pamilya, ning banal akapulungan. Amen. At bendisyonan na kayo po, ning Diyos, sa mayo pahin tuto, iingik pa, ing anak ating banal Espiritu. Amen. Umena kong eni, king kapayapan, ing tula ning Ginoo, yasanang maging sikanan yo. Salamat, King Diyos.
Jerusalem, bigdalamong lamak, metulalang dakal, kekaasalamang. Kasalbang tayanan, niyunlad, milagnaling pamikaluhod, agad linanganak. O Virgen de los Remedios, damdam aking kekenya hapus. Iligtas mo ikapus, insablang tuksuan maron. Ibigay mo